Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nabag abigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablawak itirembag bigat kada kayami nga sangapada. Pagayam may pakishare ti programa tayo. At ito kami manin pagayam may, tapos nagkastagad isang bay may, ito yung programa tayo nga Manong Nemi. At padanan nyo, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong saryo, nga napoluan iti bagas. Ano nga tayo nga bagas? Bagas ti kamutig, bagas ti balinghoy, bagas ti aba, bagas ti mani, ano nga ta? Bagas ti kamangag. Wano mismo nga bagas ti rice. Padanan nyo papagayam may, ti pagkasaritaan ni Saryo. Napoluan iti bagas. Kaya nga rin tayo drugyan papagayam nga basa. Yung oras tayo, alas 9:27. Papagayam may. Dito'y pagkasaritaan ni paghayam tayo nga Saryo nga napauluan bagas. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, idi ubingak Manong Nemi, magusgustuak launay iti umuli, kadag iti nalalayog nga kayo. Oran niya ti klase nga kayo, Manong Nemi, basta lakid din na nga to nalayog. Hoy, awang pulos ti panagamak ko. Umuliak ka nakalalis to, Manong Nemi, mapanak kadag iti kangatuan nga paset deta nga kayo, agbatayak, agkapet, agkulimbitin iti sanga. Magusto kami Manong Nemi no adda ako niti ngato nakapinpintas ti mabuyak. Mabuyak Manong Nemi iti baybay, dagiti karayan, ti tuktok dagiti balbalay, mabuyak ti kataltalunan, mabuyak dagiti bantay, mabuyak Manong Nemi ti panagtayab dagiti tumatayab. Ket no kasta nga daak tinalayog nga paset ti kayo Manong Nemi, kasla siya kun ti kakangatuan. Nangat-ngatuak pa yan Manong Nemi ngin dagiti tumaytayab. Dada dagiti tumaytayab nga agtayab da iti babaek. Ngarat-ngato ti ayan ko. Nga numabalil na ko Manong Nemi ket adda lumabas nga aeroplano ket aglagtuak nga kulumbitin ti aeroplano tapno makalugan nga nakabitin ti aeroplano.
Uno saan kada da helicopter manong nemi nga lumabas ket kumpetak, kumalay atak, agkulimbitinak manong nemi. Taore man pa no kasano itirigat ti panagbiag, tasang kasapulan sang kaapuyan ti pamilya mi manong. Makitagtagid lang ni nanang, kastamat hen karpintero lang ni tatang, nga pasaremet mapan makitalon makigapas no tiyempo ti raep ken gapas. Inagbasak elementarya manon nemi nagtultuloy iti kastoy nga pagduyduyusak. Umuli ak iti pader iti alad manon nemi iti eskwela sakto agbatay agkalangtay nga magmagna nga awong pagkaptak. Maululyaw to manong nemi iti padak ngobing naglaing kunada. Pakaugong takmet manong nemi pakababautak karigiri mamaestrak pakababautak nagatatang gininanang gapungarudta. Kasi dyan hilig ko. Kat agkulkulayaw dano kasta nga adak iti naranggawis manong nemi akayo. No kasta manong nemi nga ung tandak nga bauten dananang kinitatang kargat kumati mapan umuli. Kat no pukpukawandak ton manong nemi sa anak ton nga gunun. Wain manong kasta ti hilig ko. Iti sakbahay manong nemi naggraduarak iti elementarya na pasamak di jak pulos ni namnama nga pasamak. Tiamo kidi manong nemi kat nalaingak. Nalaingak ngumuli, nalaingak ngumakar-akar kadagiti sanga sa anak tong agkamali. No mampay bagbagada, maminsang ka lang agkamali barok. Patay ka na. Kadagpeso manong nemi. Tiamok kad nalagda ti sanga nga inak pag akaran nga kulumbitin. Namjak pagarupen manong nemi, deta nga kayo kat saan mo amalasin no nagango no naatak. Tapagamom langin manong nemi ta umakarak kuma nga kulumbitin sa bali nga sanga deta kayo pagamom taprak na naprak deta ka sanga. Ay! Saan kun manong nemi nga napuutan no kasanot pa nagdisok. Ket idi ta makapuutak manong nemi hospital tayan ko. Ninanang ngagsangsangit manong nemi di mo na nga nakita. Nanang, dahito ti kung kunakeng ka idi anak ko, saryo. Ay na, si saryo. Si bibiyag ka pa lang nang. Si bibiyag ka. Nagasad ka. Tasaan nga imuna taulong nga nagdiso. Ang wanin. Wanin ti ba sasakam? Tikanawan nga sakam. Kunada. Ganasken nga. Masemento. Wano saan kat. May ikan iti landok, ng pangalante ko mga rod. Iti gatang ti landok, tapno, nalaglag da, ken mabalim mong ipag na. Agigalaengin na, ti ba nakasemento na. Susanak ko no, kumadimngag ka karigi ti pamalakad mi, kanitatang mo, kanikakabsat mo. Kinagyaman ka, tas ibibiyag ka. Angem, baka into numamuam no anyat resulta na ito nga kinatulan mo. Baka kunam to nga kayat mo pa yung natay ka kuma. Kaya't nangasawen manong nemi. Sa anak nga natay, ngem may sakon nga pilay manong nemi. Saan kun nga may pagnapay ti kanawan nga sakak, babayan ti gagangay laeng ken limpyo panag na. Kabuto talaga nga naperdi. Kahit napakili din manong nemi na pimpintas pa no may kat. Nga mawamat nga rod manong nemi. Ito na nga gastusin di naganak kanya. What?
Iso nga manipod idingin manong nemi siyak nga nasaryo nga naturid nga aguli-uli nga kalayot kadag itinarayo nga kayo. Nagbalinan nga tinagan ko saryo apilay. Kasla nakaununag tilasong tinagawan no kalsada nga pagnaak manong nemi. Tiyakod maaramid pahay iti umuli akas laydi. Tadyak maten maaramat manong nemi ti maysa kanawan nga saka. Padasak na tilata at nahilig ko nga rod. Ngam talaga nga marikatan akon. Kanaddan panagamak ko, kanaddan pubiyak manong nemi. May karigatak tinagbasa ti high school kabayatan nga ibaundak pailaeng datatang kininanang nga mapanagbasa. Ngam dakal ti pamatik manong nemi nga sandak mapagbasa ti kalid sa ginggalang iti high school. Aging kay di agraduara kon ti high school manong nemi nagsarunumit nga natay datatang kininanang natay datatang gabo ti aksidente. Wen, imala kanyak tanatnag iti may katlo nga kadsaaran iti pagtrabahuan na agas pa nagkarpintero na. Saan nga nakalasa? Nagsakit met ni nanang ket kalpasan tinom nga bulan simaruno. Nauli lang kami nga demang nga kakabsat manong nemi nawaras-waras kami. Ket siyak sumrekak ti trabaho ngam anya nga trabaho iti mabaling ko nga pagsirkat. Asinot mangayat kanyak tikas kanyak nga pilay nga harig na manong nemi nga tis imak iti nak aramatin nga saka akan kanawan nga saka. Ano magnaak manong nemi halos dumanon ti rupak iti daga. At awan sir-serbi nga ro din manong nemi ti may sasaka. Nga nagpatinggalayangan agasla may isang kadagiti sarabdak tapno makuna nga dapay lang sakak no nakatakderak kat saan ka magbagna di da mo nga pilayak ngam no magna ako wag pilay-pilayak na to. Sumrekak di construction ngam sino nga rod ti mayat nga mga lakaniyak saan nga makatulong nga makamagkatak nga ta para iyawat ngam kasanot kabayag ko nga mapamangala di iyawat ko sa konto alaen sa ko iyawat. Wen manong nemi tinagtungpalan na nagarami dak manong nemi ti karkariton ko puro dinawat puro pinidot manong nemi tinaramid ko nga ligay na kalpasan na nangaramid dak iti kaha na etan, talo nga ligay ti sangol, duwa nga ligay iti tenga, karkariton, nga idurun ko, kabayatan nga agpilpilayak, manong nemi, nga mapanagsursur, bote landok, kaldero alusok, galba nga perde, plastik, karton, mabaling ko katangin na po. Gano andan to dagiti mga ibaga dito ba kung may malan dagito na kando ko takadudong nga bote kada amin nga mabaling mo nga katangen alam amin urno sa amin kakaasyak tumat nga kitkitahan daw anong nemi nga pilay-pilay nga agala ka dagiti mabaling ko nga umungan plastic lata galba aluminum bote nga mabaling nga ilako lando yan. Kasta oray ito ti al-alkon. Ay, manuhamin di kita. Bagak man. Ay, naglaan. Laklakay mo sa amin. Kasta ka talaga ti presyo na nana. Law, may kantumanin. No, makadantumanin, maurnong. Yeah. Anta, haminton ng wara-wara. Urnungan binton. Tano adumanin. Kata umay kantumanin dito yung lugar may. Di kasi kantumanin ti pangalaan may. Buwan si kantumanin ti pangilakon mi kunak kuma. Dadanton manon na yung minumapnonton ti karkariton ko kakaasyak ton kumang iturun-turun siyempre. Kasta ko ni tilingat ko nga mapaniti junk shop nga mapangilako. Doon na saan manon na yung kat bapanak kadagiti pagiya.
damsanda karigiti basura. Papanag agkiwar karigiti basura manong nemi, conforme ti mabaling ko maala, plastic, lata, kanda dumapay. Dahito iba manong nemi, iti nagbalin nga kasasahad ko ti biyag. Iti kaadda, iti banay ko na diferensya na may sakmakon ko ng person with disability. Na waras-waras kami nga kakabsat, adot napan di Manila, napan sa bali nga lugar, ket siya tinabati manong nemi, dito yung probinsya mi, kinamang ko iti kabisera ti probinsya. Ta dito nga rod ti ayan di kiti mabaling kong pagkakalkalan wano pagkiwaran ti basura. Kabutawan ti masdop nga pagyanak manong nemi, nagaramid ako na, iti mabaling kong mapagyanan, abong-abong, nag-alak ka na iti mabaling kong manong nemi nga ramiden. Yan, plywood, kayo, pinagbaling kong puste, kalik, mga ti barot. Nadarag itay, nagatan ko nga, okay pala nga galba manong nemi, imbes nga ilakok, iti junk shop. So tinaramid ko nga galba, ti pa nakabarong-barong ko. Walang lagib ko lang arod manong naimi no kasta. Idi sa anak pa ilang apilay. Nga no umuliak ti kayo nga dadak ti nakangat-ngato nga paset na. Sala ko lararapaapin. Madanon kong tunga ti kasto nga kinalayog ti ayan ko ita. Anya tarapahap ti kas kanyak nga nakurapay. Ada idi arapahap ko manong naimi nga mitangarodan tamang rugi nga awanen saan nga napintas ti panagnak tamay sako na pilay. Anya tarapa pitikas kanya. Agpatinggalay nga manong nemi nga kiwar ti basura nga mapanagpidot kadagiti mabaling nga ilako iti junk shop. Aging kang iti maysa nga malawem manong nemi nga kadak nga kiwar iti basura. Aduman ti kakaduak manong naming yung damo ka makita. Tiyad ti asidag ko. Agal alamat manong naming di mabalin ng alain. Karton, plastic. At akakompetensya. Nako nagtinakim ko. Hindi mapunukon manong naming ti kariton ko. E masadega kita yan na takait ko nga tulungan. Babae. Nakiktutak manong naming. Hindi ta, may sagayam tis iman na aramatan na. Agkiwar, saan to idisuti pagkiwar na. Saan to pidutin. Ti amo kakit, masulit lang ang mga ramat ti may nga iman na. Hindi masidig kakit makita. Pukol, awan ti kanigid nga iman na. Pukol manong naimi, aging gana iti babaen ti amaga na. Hay. Kitaan lang nga makita ka. Nabayag akon. Ngayon dito lang imayak dito nga banda. Siyak ni Saryo. Saryo nga pilay? Kaya tagpilpilayak nga ron. Nga oray lawa. Asla umagik ta. Arupa mo taga, kapag kinapilay mo. Siya man din hulya. Hulya nga pukol. Tinultulongak ba nung naimiging gana ang alapununan, ti panakakariton na. Pagilaklakwam, imbagana. Handa kayo magpatpada, adadayukin ka. Tukayat mo, idya pagilaklakwak ng junk shop. Ijabatin pag nakwam. Tumamin sanin. Kapot, adangamin utang ko Basta. Apay mabaling ka tumutang nawa. Una, namasapon ko. Ito'y balay yo. Awanin ti mas ng balay ko. Oh. Ako matinigdigan na kanyak. Kakabsat ko. Hindi agpatpada ta. Siguro. Sige. Agkuyag ta nga rin.
agpalawd ta. Sa akto agpamyanan, agpabagatan gantumit. Ngayon tumaminsan, agkuyog tan doon nga may nga jangsep ti paraglakon ta. Kano maumay ta agkiwar ti basura, agkuyog ta. Tapno, adagno ka mangisakit kayang kakas pagarigan. Sakit nak? Wala. Kabala na katang salak ni man no, damang rip kanya. Kamu na. Di kogta-kogtara kita. Ikugtar mo na ta. Pilay nga sakam. Ganaw. Dati may saan na hanga pilay. Di pangkugtar ko. No ikugtar mo na tayo mga pilay nga hanga pilay nga sakam. Di matulid kan. Ewan na niya. Dagiti do nga imak. Pangkaratek ka na ko ada. Aramata ba na kakaiso ng imam no ka amang karamot ka na ko ada. Kanda doa sakam. Sige Julia. Pamyana akong tagpabagatan ka. Indong bigat. Agkita tandumanin. Umagayam. Ano akong pagyanam. Ada barong-barong ko. Naramid ko. Kaya't mong sawan. Agkabalay ta. Kaya no akong balay mo. Di may kakanyak. Sila mulay bagang nagsawa ta. Abay dagas ka di. Kas pagarigan. Nagkanayatan tirik nata. Ora no pila ya. Napakdang ti pusok nga agayat. Katsika, ori pukul ka. Ako ba diferensya ta pusom? Bono adakan din asawam? Humpay. Boyfriend? Humpay. Tapos sino kumati agayat kanyak? Sino kumat-mayat agaharim kanyak? Dagit timat lang may sagimam ti awan na. Ori mampay. Awan may sagimam. Yung sinong arti mayat kanyak. Tikas kanyak. Kang bibiyag. Ada. Siyak. No, ti para tinapintas kat para tinapintas, ti gwapo kat para ti gwapo, kas lakagay. Ti adda, anayan na, adda banay na, adda rangkap na, paramat lang ti adda rangkap na. Siguro? Saan lang nga siguro? Kapatay laeng, itay palang damo ka makita huliya, desang sangayan ti mariknak. Napadasa kon kan agayata kon kunak. Sige nga rad. Agkita ta ba rin nabigat? Kasjay manong nemi tinang rugyan. Ti panagam-amumi kini Julia. Nga manipod mat idin manong nemi no sa dinut papanan ti maysa papanan mi nga doa. Dua sagkay sakam ti kariton manong nemi nga iduron. Nalagaan pa lang naom pa lang nagyan na tunukuan dumagdagsen nga dumagdagsen. Rumigrigat nga iduron. Agaruyot dagiti lenget manong nemi. Nga dapay nagidugundaway nga saan ko masanga punasen dagiti lenget. Aging ka manong nemi. Nga di mi napupuutan nga dan nagkinawatan dagiti puso mi. Nga may san manong nemi nga barong-barong ti ayan mi. Manong nemi. Tayo kunada. No agtipon ti ayat kinayat. No ti duwa puso ka nagtipon. Nagbaling nga may sa. I love you, Julia. I love you more. Sario. At least, or high school graduate ak lang. May bagak makapagsaita kiti English. I love you. Or siya. Kunak lang no. Siyang ko nang mapadasan pa'y. Idi madan ti kasking kasaryo. Kunak no awan ti mangayat kanya. Oras siya. Data ti rumbeng ang bagay. Pilay ken pukol. Ti pilay ken ti pukol. Iti may sa nga barong-barong. No kayat mo. Pagtipunan ta ti kwartam ken kwartak. Ket nukas kasunulaing. Agkasarta. Ti sangwanan ti huwes. Tapno makunamat lang ang kasawa ta. Kanukas pagarigan tag sikog ka, kadaganak ta.
Saan nga mako na nga illegitimate ti anak ta? Sige. Yung ora awanin ti kaskasar. Tinaskan kag pimpinatig ta. Ti ammo mi idi manunay mi kini Julia ket agtultuloy nga saan nga kiraos ti tiyan mi. Basta lagit bakaring kami ti bigat manunay mi. No anya iti nakasaga nga mabalim mi nga iso ti isaang mi. Wen, sa kabasit nga bagas, nagbalingan na po. No adda mabalim mi nga natngen iti asadeg, mabangkaong kala ti balangig sa mi adobon. Una saan ket no da kwarta mi mapanggamit kas na tiyanggi kumatang ti sardinas. Siyempre, adamat pagsinsinublato mi nga pagsukatan, agdigos kami matat, alangan mat sa ka magdigos. Iti kasidgan manon na mi nga karayan, no daman karayan, muna saan kituwaig. Wano, kasidgan nga karuba, nga da bubun, muna bumba, ngayon kang pagdigusan. Makidigos kami man, tata, nana. Makidigos kami man, kabsat. Kunamin to na. Naman pa'y taltalo mo pati pag sinublatan mi manong naming arwaten. Bistida ken kuana, siyempre, adamat brana, panty, siyak mata kat short, kung saan, kat t-shirt, damat jacket. Ket nung kasta manong naming ngagtutudo, akit na yun namimit nasulatan, tigalba, nga pera, abot-abot, tapos nagkasta kat saan kami nga maslap. Makakala kami manong naming kadagitiya, mabalibing pagtuunan, nga kayo, tapos aplagan mi agbalin nga papag, uno katre. Dandan ni duwatawen, manu na duwatawen. Dandanin na makatawen nga panagdandan nami kini Julia. Kini sarud-sudot ken kuan. Di mo kayo timadaan ti anak. Apay. Siyempre nag-asawatan. Masapol ta ti anak. Mangliw-liwa ka na ta. Diyak kayat agadak, saryo. Anya? Kahit mo sawan, agtumtumar ka, at ang bagata kanya katumarek. Ngayon saan ko katangin, ininumag, tapos sangang balin. Abi di mo kayo taganak. No ganak, kas pagarigan, kadagtag ibiyak. Mabiyag ta nga ti anak ta. Natalgad nga ta pagyanan ti anak ta, iti kastoy nga pagyanan ta. Kasano no, agsakit. Wano, agsakit ta. Kahit ko mataganak, himsampa lang ita saryo. Ito na nung aron. Ito nung nataltalgad ka sa sata. Kasano ko nga balingan natalgad ka sa sata? Iti masapsapulan ta inal daw. Sambat nga ron nga umadado, mamasbasit. Umadado tayo nga mapanagkiwart basura. Sa mesa. At dan sa amin na programa wano lintag ti gobyerno. Nga saan dahil nga pagtitipunan na kiti basura. Ilasin da kiti lata, kada ilasin na kiti bute, kanda dumapay, kat di kiti matagbas basura. Iso damat ng tagilako, nga mapaniti junk shop. O matinti makiwar tayo. Kasta tinapasamak manong nemi. Rumigrigat ti kasasaad mi kini Julia kapot ta saan na nakas idi nga mapunpunno mi dagiti kariton mi. Adapay manong nemi dagiti kundaway nga pulos nga awan ti makiwar mi nga mabaling nga ilako. Langarunan manong. No puurad dan. Uri na puurad rin. Hanga bali nga nauringan ni dagiti lata. Uno anyan ta nga saan nga pambuuran. Nga mawampayin.
Awan lata nga makitan, awan tibuten, nang runan iti plastik, tanuramin mo na kat marunawan. Awanan na kiti karton nga mabalin pa yung ilako manong. At puurad na matin. Aging gaman na mi nga ti panagsasalita mi. Sumapol ta trabaho sa bali nga trabaho ta. Kinunana. Kas kumanan niya. Patasa kiti sumbra kiti karinderya. Agsapol ta kara kiti karinderya. May masamid lang imak ti kurang. Katsika. Kabaylan man tagbaling nga delivery boy. Pandabadasan ti sumbra ti sandaan. Sa di sandaan, mabalin tamat nga erapin ti agkiwar sa jay. Mabalin tamat akala ka na kitay pagbasuraan nga sampay nga akupin na kiti agbasbasura. Kasta nga rod tinaramid mi manunay mi ti tiyandaan ti trajet mi. Mapang kami ti parbangon manunay mi tapno di kasta kadawang pa'y unay ti tao. Kansanda kami nga paritan nga gituruturon ti kariton tanalas unay manunay mi. Nga makitam nga taka ti tiyandaan iti kabisera nga dire kita karkariton. Dito'y manunay mi nga kiwarim mi dikiti ayan dikiti basura nga drum nga nakasaganan to nga pick-upanan manunay mi dikiti basurero. Damat sang kabasin ng malalami. Katungas tang umaldawon manunay mi. Buktakan ta kam tumatan dikiti pulis. Kastapat na dikiti empleyado manunay mi kada security guard iti tiyandaan. Kakaasi kam to na nga aglislisin nga mangipapaigit ti kariton mi nga dandani pa'y dalopusen dikiti tricycle manunay mi kada luka. Makita daw ito manunay mi kakaasik to mangiduruduron ti kariton ko agpilay-pilay. Paunin mo dahil ta? Pilay ka lang arutan pare. Giduruduron ka pa lang. Hindi kapala tagtutugaw lang tayo. Kung kunada. Sa danto makita ta asawak manunay mi nga may sa tiiman ng mangiduruduron ti kariton na nay, da pilay kan ti pukol. Enya si degmin manunay mi ti baharong-barong mi. Adda kami manunay mi iti yasuli ti dike. Nga dati asideg ti karayan. Adda kami ti makungko nga riverside manunay mi. Ngano kasta nga masapul mi ti danom, bumaba kami manunay mi sa kam tumagna iti medyo pangatitugan nga kapanagan nga makadanon kam ti karayan. Iti kam to agdigos, ngaglaba. Dito pa yung pagalanmit inumin mi, manunay mi, mangbubun kami to. At sakam tumanan sumagpat, iti tuktok ti dike, iti panakasuli na, manunay mi, dito yung nga iti pinagsaip-saip mi nga plywood, kada perdi, wano mabalimpay lang, o sa rin nga galba, manunay mi, nga paglinungan mi, tas ang kabasit nga panakakatre mi, na ilat, nga madakad nga ron na ilat, manunay mi, agasawa kat mabalimit latatag tinoon, wano ang kinawil. Adan di kiti gondaway manunay mi nga manglangan kami nga mangan. Saryo. Ano nga tanong? Imbes ka mapantag sapul iti mabalintang ilako. Nagkiwar ti basura. Diyag palpalamatalatan. Yan tangay pukulak it pilay ka. Mabalintang tagsursur. Nagpilay-pilay ka. Kit pukulak po itanggayak may sangay ima. Padasan ta. Yung malaglag mo mga pati agpalpalama kitiliwan da. Nga datay ko matikas, kadatay ko matitulungan ti gobyerno ang mapupukawan akong tinamnama. Saryo. Hulya, saan ka mapukawan tinamnama? Yan tanga kita sa dagta matitsyandaan. Ape ko manon sa dagta tiyandaan. Mapalingan ko matang sobrang kakaskargador. Sika nga pilay, agkargador ka. Di mo marigatan gamay nga mangiduron ta karkariton mo. Anong tulagid din no, agihuli ka kada kiti karga. Sa kanto agiyolog. Sako.
Manong nemi tinaminsan nga 80 ti isa ang min. Awan pa yun ti gatang min manong nemi ore kumalang biskwit wano tinapay. Akirausin ti tiyan ko nga talaga. Mabisin akong kolya. Kore siya. Sino kumatisang nga mabising nga data? Kurka. Ada na pang kusinakdo nga danum. Hapkalun. Pagguduan talatang inumanin. Makapad-pad ka rin tibisin ti danum. Napilangan na. Ada karga ti tiyanta. Kinarakop talatan. Nagbinisito. Dada nga mabisinan ta. Makabsog ko mga taramidan ta. Wala ta uminunong kantuman kami tim saan nga pagsikog. Di adadaman ko man tirigat ta. Nado anak ta kuma. Imbaga ta na panunod ko saan nga ganak. Nga danang ibaga kaniyak. Nga daang rek. Sakot tumaren. Tapos sa anak nga makaala. Nada ko mamangala ka datangang trabaho. Pinatas ko matin ti sumbrek ka iti pagtrabahoan nga maulin. Sumbrek ka pa nakatulong. Ori basit lang sweldo. Ditak pa kayat nga lain. Tadita ka no kayat ti katulong. Tada katulong dan. Handa ka no masapol ti katulong. Kabayan na mo ti trabaho nga suda. Mapanak ka rin ti karenteriya. Awang ka no ti bakante. Ori pa para inaw lang. Saryo. Kasano no matmatay tanton ti bising. Hulya. Tilayang nalpasan nga natay tawan remedyo na. Mabitlayang. Pamanam. Malablubsan ti sulit ti daya. Ti tiyandaan. Paglakwan ti bagas na di ba? Uwan. Iti kasto nga oras ti rabi. Mamanong tiyandaan. Mamanong tao tiyandaan. Awamat ti mumian. Da? Ada dagito mumian ang padadantiwanan. Iti paglakwan di bagas. Sana makitak nga. Mabaling nga gubaw atak. Iti kahon ngayon ti bagas. Gumawat ka? Pasara makita ka nakalukat. Kahit mo sawin, ingkag takaw iti bagas. Alangan ba't nga dumawatak? Sinungortag padawat? Gumatangak o matigatang ko? Abay tayong. Okay, saryo. Saan ka kumagpanuti kasta? Papanan ako mga ditagtakaw? Kahit mabisinta nga roden? Kinapudno na manon nemi kahit saan ko pa yung napadas ti kastoy. Nga nangala ti saan ko akukwa. Kahit no adaman alaak, kahit namnamaanan nga saan nga masapul, ipakadak lang ipakadak. Nga mitida ito nga gundaway manon nemi nga talagang maulawak pa yan tibisin ko. Nga oray ko malang manong nemi di kita iya. Subsubra nga makmakan, iti mabalin ko, makita ti pagbasuraan tapno kanek. Nga awam pa ya makita. Taumun unamat di kita pusa kada aso manong. Kadgadwa naman tayo kadagiti restaurant, manong nemi nga magkitkitak, madamdamag ko. Imbas nga panday ti pagbasuraan at pagurnungan da, ipakanday ti baboy, kadagiti restaurant na, kanda dumapay adapay pagtarak nanda, pagtarak ng ti baboy, kada pagtarak ng ti lamas, kumabalid ng ipakan kadagita, imbas iparnak na kadagiti basura. Madaman dagiti may basura, manong nemi, mabaling nga kanen. Umuno namat na kiti bao, umuno namat na kiti pusa ken aso. Marubayan na kiti tiyandaan nga slawanan yaman naman ng naming ag pilay-pilay. At dali gusto magbanong ag lamas-lamas manong naming as tricycle, kanda dumaping at private nga lugan. At nakita manong naming nga talong ag gwardya, nga agaabay nga mangpalpalawlaw iti tiyandaan. Nabanak iti suli na ti daya manong naming nga bagatan nga ayan ti pwesto ti paglakwan iti bagas.
Manong Nemi. Ket ipasidegak, iti paset na iti abagatan. Iti makit-kita ka malablabsak Manong Nemi nga nakalukat nga kahon nga yan ti bagas. Nakalukat. Ket no tantansyaek. No iserrek ko Manong Nemi ti maysa nga kanawan, ti kanawan nga imak. Ket maabutak gana iti kahon. No makakararakemak iti mamintalo nga rakem. Manayin dayta nga isaang mi. Mangbadbad lagi ti bisin mi ti asawak Manong Nemi nga nakulya. Asday ka kon Manong Nemi. Iti pa nakaalad. Ngayon mabaling kong isarik ti imak tarehas nga ron Manong Nemi nga sumrek ti may isang imak ket magawat ko ti kahon Manong Nemi nga ayan ti bagas. Iti tagandatag ko Manong Nemi nga isarik ti takyag ko iti baet ti rehas. Kinitakdag lawlaw. Awan ti makakita kanyak. Awan ti maira na Manong Nemi nga adda nga lumabas nga tao wano lugan. Awan di kiti sikyo. Magawat ko laki na magawat. Ikamakon ti supot ngayong bulsak Manong. Supot gawan awan ti abot na. No makarakama kiti may sa dua talo. Manayin. Ket no awan ti makanagtakan niya kore na yun ha. Ore punwag pa kit dito nga suputin kus pagarikan lang. Ngayon disar ko kuman ti takyag ko Manong Nemi iti rehas. Baet ti rehas. Tsaka mo. Takaslada nang ikawid kanyak. Tsaka mo ta. Kaslada nang irasahas kanyak. Kaslada ka rasahas. Pagamon Manong Nemi ta. Bigla mo't latangan nagbutengak. Timaraya kon ngay matayo. Tsaka ay may turit nagtakaw. Naku nagtinakam ko. Kasla dalangin ko ang agar rasaas nga mga bagbaga nga. Saan ko nga ramidan. Ngayon konsensyak siya siguro na dyan. Saan nga maawat ti konsensyak Manong Nemi. Nga ore no kasi ti kasasahad nga agasawa. Di makabailan ti mga ipaunag ti saan mi nga nagregrigatan. Di makabailan ti mga ipaunag Manong Nemi ti saan nga na siya ti panagtaod na. E di makasang petak dito kubo-kubo mi. Oh, ako ba't nagyan supot mo? Abay, di ka nagkaniti kong daway? Nera na din sikyo? Maturog tan. Ano saan tan ibisita? Tabarbaring ito nabigan. Madan to, pangalan tan di mabaling ang pamadpad ta. Kasanod ka makaturog ta. Kat mabisinta. Nakat mabaling ko. Awan ti nakita mo sa dyan, ori mabaling ang pamadpad, ori no bangles. At pa nga rin maalamat. Ibo na nagiti pusa. Aso ka dabao. Kung akmalang ano, may turid mo. Kung akmalang no, kayam. Buti ta supot. Hulya? Abay. Siyak ti mapan. Ha? Ano nga taramatim? Kit ko na mga magawat mo. Di magawat ko man. Nakit-kitak matanday jay. Adarehas na. Ngam sumrek mati ima iti bait rehas. Nga mabalin mo nga magawat. Ti akin abagatan nga kahon nga yan. Di kiti lako nga bagas. Di ba? Makit-kitak ba ka nga sandang nga kalkaluban ti kahon. Wala nga takaluban da. Alis tumat nga mailisi. Nung napuno di kahon. Ato langit ti marakam nga mairwar. Di ba? Di punwag dito eh. Kanan ta ti manukal daw.
Sige. Padasan mo. Nukayam. Nukaya ta konsensyam. Nabalabas ang tama nung nemi ti 30 minutos, edi mapasangpet ko ni Julia. Wanya, ingkang iluton, uno karam ka man talatan. Ano ko man tilutok. Kung naman ano iturid mo, ano ta masamak? Kasla da tao. Kasla da tao. Ngimawa mo. Diyak ba nakikita na kiti kwardya? Tada kiti kwardya no kung kukuyog da, di ba? Nagpatrolya. Una saan pa sa rex sinublad na nga saggaysa. Ngimawa mo tinakita. Nakawayway ako mga. Nga kumautak ti bagas. Yung tsaka mo. Kasla da tao. Kasla da mangkit kita kang ka. Kasla da mangkit kita kanyak nga. Apaman ng isarek ko ti ima kiti ba itriasket. Bako na daw. So, pimanaw ako. Sa nung ano din? Saan nga tamat matay nga nagpatnag? Nga saan nga mangan? Anta pala danum. Uminom talatan ti adungan danum. Saryo. Wen. Kanya po Diyos. Saan na nga baybayan? Wen. Saan nga tamat nga ipatay? Ito may salang rabi nga saan nga mangan. Kabigatan na manong nemi, numampay mabisin kami kat nakapsut kami, induron milaeng manong nemi ti kariton, kat napang kami manen manong nemi, iti tiyandaan. Ada dagiti maladaw manong nemi nga gipisok kadagiti basura da, kadagiti drum, kat no saan nga pick-up nga dakos manong nemi dagiti parabunag, dagiti basurero. Conforme ti mabalimi nga maala manong nemi. Nada naalak manong nemi nga sampay nga na-open nga sa kasupot nga tinapay. Natay mapalpalamanan. Hulia makatoy. Abay, ata tinapay. Ayun na. Ito yun. Abay na lokatan. Sisupot pa lang. Mabitlang taloktak. Lunoktak ba nung nemi? Sak na nga lang. Inangot ko, mayat. Kimit tabak. Mayat. Lamang kan. Nakalalis to mingin ibus man nung nemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manang nemi. 5 kanyak. 4 keng kuhanan. Manong nemi ado dagiti naalami nga mabalin main lako ka dagiti kabil da nga basura. Wen. Nga day manay manong nemi gatang mi iti isaang mi kadayta nga pangaldaw kanadanto pay pangrabi. Kabigatan na manong nemi naladaw kam nga nagriing. Napagustuhan mi pinanggustuhan mi ti bagbagi mi manong nemi. Kakaiso na nga da kinan mi at abigsami. Orekas kasano laing manong nemi kata sumrumat ti aram ti tunggal may sakata kami nga kasawa kat eta met awan ti makaiparit kapag kasawa kam nga ron. Saryo? Papananda ka rin ita kapag alaan mabanda agsusor mabanda ka na kiti posible nga pagibilangan ta ka na kiti mabalintang pakinunodan itigit ti ka na yan. Pambaranta agkemal. Agpiknik ta. Agkemal. Ano nga pagkemal mo? Siyempre, doon nga imak. Nakakaasikan doon nga magnang pilay-pilay. Kasano numalmas ka? May tawang ka. Mga sinabod Diyos. Dero mo harakam kuman manong nemi. Nakigtuta kidita. Damakita ka. Nakayunuporme. Security guard tiyandaan. Julia.
Hala, sikyo. Malasing ko dito ya. May sakit at sikyo tiyandaan. Ay, nabigat yaw. Kastamit, sir. Ito gayam tiyan nyo Well, sir. Lakayo na kita umumay no kanta tiyandaan, ha? Aron nando kas tagaparbaho kung tagalaki ka na kita mabaling nga pagkiranudan nyo ka na kita pagpasuraan. Well, sir, na kami. Pasarimat magit kita kayo no ka. Ana, kumusta biyag yo? Stoy. Rantami nga rin ti mapandita karayan nga picnic. Mamaramay kumel. Kana kita ka na kita may purpurwak dita kaladaan. At ano ko na kita, purpurwak ka na kita, latakot. Mabaliming nga mapanila ko. Ano na? Anda makasapul ka na kayo. Makasapul ka na kami? Apay masapul na kami, sir. Malagip yo, tatandaan, at ay paglakwan di bagas, di solid na ti daya nga bagatan. Apay, sir. Malagip yo nga pwesto? Malagip mo, sir. Nadyak yung kukwa, isot makasapul ka na kayo. Ano ko masapul na ka na kami, sir? Kasi nung arating pakasungbat doon sa ang isuna. Wala. May kayo, sumunod ka kanyak. Hinggang pala karabit, ang di gusto nakababayin, sir. Hinggang karabit, urayan kayo. Adaman na pagsukatan nyo. Adaman at taglaba kami, mate. Adaman at idul-duli mo nga sabon nga pinarunot. Sabon nga rin nga pagdigos. Jalatan paglaba, so pagdigos min. Ore nagsipsipilyo kayo. Muna, sir. Ano nga rin pag toothpaste yun. Basta iti napinulot nga darat. Muna saan ganun, asin mi. Kaya po pati toothpaste, di ka ba magatang. Una. Ala, yung kaya tagdigo sa taurayan kayo. Manong nemi agala-ala iti panunot ko. Numanang kita anak ni Julia kadagsalsaludsod di iti matana. Saryo. Anat mariknam. Okay, mat. Katsi ka. Nagkapagabakay. Takapay. Dahil nga pwesto, tipanggap to ko mga pagtakawan ti bagas. Idi rabi, idi pa? Di ka darabi na ini. Tinaminsan na. Uwang ka na darabi nga ron. Ala. Ang mga pabalod na ta. Di okay. Kahit mo may balod. Ano ka problema ta no may balod ta. Tapay. Katuin. Hindi pagbaludan, libre ka na yun. Libre pati pagyanan. Si comment ka na may sumit. Di ba? May pinpinaspet pag yanan ta na saan ta nga matuduhan. Direhas pa'y adamang gorgwardya ka na ta. Di na pimpindas. Libre pati kaan. Diyan lang ano, dapat trabaho na. Trabaho ka. Di ka man ganang ang kasta. Di may katinervyos ko. Julia, awan tinumpay nga magdanagam. Happy ko na, papay. Ba't timatingin naramid ta? Inanyatan mo, baka no, da nakasiim ka na ta. Katadagayang panggap ta ng takaw. Baka itatatsan ta pa nga nakatakaw, katiliwan datan. Kimuyog kami nga rod, iti sikiyo manong naming nga napanitsandaan. Kaya iti panakopisina, ti aking kukwa, ti pagtagilakwan, ti bagas, manong name itin tudo, ti gwardya. Dito ti panakopisina ni Sir. Sir? Sir. Isuda ni ma'am. Nga maunsa ni ma'am, anda na panan na. Adda iti may isang branch. Di ma'am mo, ano ti branch na iti pagtagilakwan na ti bagas?
Ano namin ti kayo, nga baga ni sir, kit, dumanong kayo tapno mamon nyo. Sige mabiglang tigtugtukan. Sir, ada to yan da pilay ka ni Pukol. Ha? Apay, sumunta mong awag ko. Awag mi kata kayo. Jagmat paamot na ganyo. Saryo tinagan ko. Hulya mat kanya. Ada to yan sir. Da Hulyo. Da saryo kin ni Hulya. Tipilay kin di Pukol. Pastor Gamida, ilungat mo lang 3 daw. Initaliyawag ti asawak manon nemi agnar nervyos. Pumurpuraw. Hulya. Awon tinumbing nga pagbutngam. Sige, sumretan. May magabigat siya sir. Oh, pilay. Ano taga mo? Saryo. Sige Pukol. Ay, Hulya, sir. Sige, dumanong kayo. Apag isubad nga dagsangong nga tugaw iti sangok. Yung tilamisaan. Tugaw kayo. Sir, pinayabanda kami. Well, kumusta kayo? Kastoy, sir. Pasaray, sa mga mangan kakaasing ang kiraos ti tiyan mi. Yung pasaray mangan kami. Kapay, tilaing ka di aramiden nyo, tamo yung aramiden. Ay, kahit mo may sumurti trabaho, sir, ngayon ako may timangala ka na kami. Kita, no, da di papanan nyo nga pag-sir ka na kita, nera na siguro nga handag ang gala. Kaya dapat nga natin kayo napukawan kaya tinaman-nama. Dumat dito at mabali mo pagsapulan ti sa bali nga trabaho, no, sir ka nito trabaho. Kasi lang dito Hulya, sir, ano tamom, malaksi dito panagituron ti kariton nga panagkiwari ti basura. Amok mataglabas sir. Kaya mukha na lablabaan ka rumatan yung ay. Amom tegloto. Amok sir ta, irisibibig pa lang nagnagan na kanyak nang narunagin nanag ko. Sinusuruan na ka nagluto. Kinapod mo na, sumurusurak idi kininana nga, mapanagluto iti man sa karinderya. Kaya kami experience mo. Simusutak lang timultulong iti sir. Gabot na may sa tiimak. Siyempre, mabaybayagak lang at may sangarot ng imat aramate. So, ano question neta? No, kinabayag mo, di sakbayam ti may isang oras. Tapno, makaluto kan ti oras nga lipas ti panakaluto, ket oras ti panangan. Dito ay pwestok, ado dagiti sa nga tinegosyo. Ket may masagal lugar ti pakalutuan ti kanan dagiti empleyado. Dagiti addadtoy, dito da nga mangan, dagiti addati sa bali nga pwesto, adda mapan mangipan iti kanenda. Ket sa dito to mangan. Saryo, sir, adda mat kariton mo. Adda sir, ananusak, mabalimat mapapinas ti kariton. Kasi kati agi-deliver ka dagiti kanan, dagiti adda ito sa bali nga pwesto. Sika Hulya tagluto, sika met saryo, iti agi-deliver. Ken, sa alang nga naluto nga kanan dagiti adda ito sa bali nga branch, iti deliver mo. Kayam tagituron. Hindi kaya matagi-deliver ka dagiti tagilako. Ano kas pagarikan ta ag-order da, kada dadalang ti asidag. Ngayon bis nga ti pick up, iti mosar, nga kasta ti gasolina. Malimot nga makamenos ti gasolina, babayin ka. Tinaskan ka na trabaho, kada ta pagsulduam. Mabalin nyo mat ti stay in. Taasigon ka ni CQ agad. Dadya guardang imanangala ka na kayo. Agyan kayo lagayam ti
tagpi-tagpi ng plywood kada gubo nga galba. Imbag daw, di magiparit ka na kay jacket, may parit ako ba? Kaya Diyos awan, sir. Alain da kami ngagtrabaho ka na kayo. Ken libre pa yan ti pagyanami. Wan. Libre at pagyanan nyo. Libre at makan. Ada sweldo yo. Mabalin nyo mat nga ornungen data nga sweldo yo. Tao mat sa bali paggastusan nyo. Malaksida na, kumatang kaya itarawatan nyo. Kaya no day off yung mata, kaya tayong kami tagpaspasyar, date. Tigil at paggastusan nyo. Ano saan? Agornong kayo, tayo makornong kayo. No, andan tumakita yung mabaling nga pangupaan nga balay, no, pagkasaraan, napinpil sa pagyanan nyo. No, andalute nga mabalin yung pangipatakdaran, tibukod yung nga balay. Abay, tawang ka rin panggap yung aganak. Nabayagan sir, nagsapsabol kami tikasken ka nga. Nasa ti pa nagpuspuso na. Nga mangalaka na kami. Tapno, ang trabaho kami, gan kami kada kayo. Kan makapagsuldo kami. Agaman kami kada kayo, sir. Nabayag na kayo ng obserbarin nang naruna kinisikyo. Tayo may nangalaka na kayo. Isot ng istorya. No, anya ti kasasadyo. Da pilay kinipukul ko na da. Kan kang runanti amin. Nasaksyan na tinapasamak. Iti may isang kanabi. Nga kaandayo. Iti asideg ti pwesto. So sorry, sir. Abay, sorry ka. Ako matitinakaw yun, diba? No, ba panggap yung tagtakaw? Tanakawaywaya ko mga makaala kayo iti bagas. Ape nga din yung tuloy tinagtakaw. Gabuta. Sa amin nga maraming, sir. Ure kasunod bisin mi. Gabuta mo mi nga dakas. Inananusan mi tinagpat na kami bisbisinan. Ngam tinabadasan mi kuman tinagtakaw. Nga ure ka lang nagsinublat nga kasawa. Uwan, sir. Noon niya ti saan nga naaramin ti asawa. Kastama ti saan nga naaramin. Kaya dahil tatika po na nawapay nga. Halika gumakunay. Ngagtrabaho kayo kanya. Ha? Amo yung kadi nga masukan-sukat na giti kakadwa. Mamano na giti agtalinain. Apay? Mamano ka nakuha na ti anas. Kat iti kinaanas dahil iti sapsapulek. Da kayo nga gasawa, napanignigan mi, nga anas kayo. O rin nawaya kayo kumanga mangala, iti kayat yung atakawin, ti bagas nga masapul yung alutwen, tapno sanggay nga agbisin, yung saan yung anaramin. Kapata mo itagputing iti Diyos. Da kayo, kaskada kayo iti sapsapulek. Kapata, mapagtalkan kayo. Gaman kami, sir. Awan sa bali nga pagyamanan nyo, nasaan nga ni Apo Diyos. Kaya iti bagbagiyo. Da kayo madlang tinakatulong iti bagiyo. E di panagnek nga di yung kabaylan tagtakaw. Uri mabisbisinan kayo. Dahita, iti nagrukudan, tapno adagtalek ka na kayo. Gusto nga itangal daw, rugyan nun tagtrabaho. Nera na nga awan si kusinera, nagkasakit, hulya. Ay pag nati asistan na, daw kayo nagluto. Kahit si kamat, saryo, ikang kahit kabarbaro nga kariton. Tagbunag kanto, nagideliver ka dagit na luto nga kanan,
nga mangipan ka dagiti branch dito nga negosyo. Ken no addan to dagiti may deliver nga order, ikargam to ka dagiti iti kariton mo, tayong kanto i-deliver. Agawan kami, sir. Agawan kami. Iti ababa nga panao manon nemi naddan kami iti arig ng instant nga trabaho iti asawa. Wait. Isuna tinagbalin nga kusinera manon nemi kanda dumambay iti mabalin ng itulong no kasta nga saan nga tiyempo iti panagluto. Mapan makitsenda para kada kitay iluto na iti aldaw ken kastamutan iti rabii manon nemi. Tadamit na kita overtime, ngagtrabaho iti rabii, kadig da dumang pasanga, iti da isa nga negosyo. Karkariton mi nga dua manong nemi, awanin, sa amin nga maaramat. Tadda kariton manong nemi, nga napintas kanalagaan nga iduron, nga intadda kanyak, kapag ikargahak manong nemi kadag itinak, i-deliver. Nga oren og pilay-pilayak manong nemi nga gidurodoron ti kariton. Naragsakak, naisamak, agsipot ta saanen nga kiraos piti tiyan ko, saan kami nga agbuteng kanagamak iti asawak, nanukas ta nga agtudo kat maslip kami. Saan kami nga agbuteng, iti posible nga mapasamak, ada kami tinatalged, tada kabukbukudan mi nga panakakwarto, iti dayta nga pwesto ti negosyo, da Boss Rolly. Ta Rolly tinagan ti boss nga king kukuha dayta nga paglakwan ti bagas manong nemi. Nakaornong kami manong nemi ket ni Boss Rolly matlaeng iti nang ibaga nga mangkita kami ti mabalimi nga upaan nga pagyanan. Tanataldalgad matlaeng manong nemi no daan kami ti kubukbukudan nga balay nga pagyanan. Tapno di kasta, katurog kami matentek pamilya. Gabot awanan ti panagamak ni Julia nga marigatan kami no aganak suna. Insardeng nanti inom kadagit inuman na idi kadaging ka nga nakaalan kadada nagpitpitik idi saklot na. Wain manong nemi. Nagtalinad kami ti trabaho mi. Wain. Nasaan kam to nga may kat. Malaksid to kahit minto tagikat, kanapit kumapay lang agikat kami. Natalgadan ti trabaho mi wanang nemi. Kabutad dainal daw, linawas kan binulan, kinsenas kan katapusan, nga pagawatan mi ti sweldo mi. Nadan kami ti duwa nga anak manong. Nga uray, no kasta nga agdagtagibi, o no, ada anak ti asawak. May rapin na matlat tamanong, itag trabaho, itugot na ti baby mi nga nakakrib. Kaya di, tamakat pagtarayan, manunay mi ti inuuna nga ni Cesario Jr. Kadwak matnukan. Nga agkarga ka na kiti may deliver. Ket numampay saan na pala kabilan tagiduron. Iti kariton, may sa isunan nga lumugan iti kariton. At kadwak ni Junior, irin to takadwamet ni Julia iti kusina. Nga nakaindayon, uno nakakrib, nga idi amunan ti magnangang taray, adalat tamat nga gayayam nga aywanan ti asawak, kat kadwak matlata ni Junior. Kat nung hasta nga gawid kami ti rabi, manong nemi, iti pagyanan mi, kadada kami amin nga upat, manong nemi. Anaragsak kami. Nga naman pa'y masak nga pilay, manong nemi, kat pukul met ti asawa, nga nakabukal kami ti pamilya, nga daan iti duwangan na. Nagtultuloy matlat na ti trabaho kami manong nemi. Aging nga, ngadda kami. Kat agur-urnong kami para tinaranyag masakbayan da Junior kinidayan. Simple ba nagbiag? Simple nga rapaap. Ngam naragsak kami manong. Tatika anuman, di ka pa'y nakaaramid iti madi akas may kaniwas tibilin ti Diyos. Tanagbaling kami nga na siya at nga gasawa na disiplina matdigit anak mi kaputa mo nga disiplina inida.
Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi simple pagkasalitaan, ngam kahit kung imburay, ta talaga agpepeso nga napasamak. Nga oray idag kirkiraos ti tiyan mi, napitnas nga gundaway nga mabalim mi kumatagtakaw, ngam sami na aramid. Kaputer arapaap mi di, nga da makakita kada kami, ada agar arasaas nga magimagbaga nga saan, ngam amok ken patcheck, nga ni Apo Diyos, tinangiwan-wan kada kami. Sabi ko man, tinakaibatak man iti adal ken liwliwa, sabi ko man, tagtultuloy na ito nga programa, manong nemi. Tuwing nga rodagyaman nga paghayam mo, Sario. Sario, thank you mat kang kati pa nang iburay mo ti pagkasalitaan. Thank you ka na giti nga nawa nga nagbuyak.